manang ibebere na mi on anak borong mambering ururi sa le paparin na puro olpi kaya masala sierroha au sa siboro makarason di siara sadado sida na pature holi baru dungolu si matono yang dia ma so ni do si do tu mano no kuba ani amma pagabe ni ta kamon ari mu magabe akai bebere ku na asal ma ku mas ko lo so ni ma hada se na gama par ko sin ha par fi itu hatai jadi mula lara masuk kamu babang itu mau gedang lo sabang abang nawaro lagi dia minta tutup
pakai beberani kalau hormat. Mau lihat itu lah. Bang. Kan sudah ni nak mora pernah naik masuk ke katanya berapa. Anang nama nawi. Anang borhak nawi lamar nombor aja di hulu nawi. Baca baik nama partisi.
kami saruna ka tulang muna marga Simoro. Sarutunda ko hamin tulang muna daw marga Simoro. Muna tumanok pegalan muna marga Simoro. Na makaulo ibarena may gabi makakantong na sila. Kumuha kami na nakipiso na kumaturo. Hargo pir. Asapir matutupoki maulban mapasalongan. Pir matutupi muna saruna. Ujung-ujung dalam yaka. Pangamongan. Ani amang pambuat perkosi. Asa makatay ko hamin do. Amang barurangin muna niya si Utoron. Permisi ko hamin. Dia mula kamang barurami. Dia kana marhamarangki. Sok-sokin ang parang minapuramion. Dia anak do di bor. Nasrohan nami. Di ulat tadi bagasa senarion. Di parsaruma tuan minapuramion. Di patupamu do sada ulaon. Makulimogong sa bangunan siya sa dalironga. Pasangapo. Pasagarho. Naboru nami si Saur Matuon. Di mana lang pamulatot yung arana. Anong yaka, sumisipuran mo sorong sa liroha. Damoy jaya kasila. Ada sanaro ramuna. Malata ba dituan? Tapos kanya nusong na tutua. Ada pa kami matumutalong si Taroan. Ari mo na kami matok-tutuan na doon. Totok kamu masih mau. Dipuni-puni na nila po namin yun. At matuturan niya magtabili na taas ang montang mami. Kalau maribur kamu matakang majuara. Takang lumalang. Galing kang jalagarege. Sa ito umari ang mga anak patang lumalang. Parmas jala parege. Mabul mapagkatang-katang ni Banya na po. Sinema mo na po parang napuruan parang nagajang tuturan niyo. Nakasarun maulirun. Sasama sa tuwag tayo ng tigaras. Pupasatayin na kanon na rin katalong bangusahan kayo sa turas-turas. Alaya kamu. Huwag kami rin sa ulo si Toro Rapi paritan niya katanya. Ang maruwa ka na puro. Munaber ka mo kanila. Mula nila yung musotiber ka mo. Pinalaro ka. Alay. Mono sa ulo natutuwa. Gurang pangalalitaman. Gurang lupalibadan. Gurang pangalalitaman. Gurang pangalalituti. Siya nasiro. Ano kami nang napasatong. Ulo si Toro Rapi doon muna. Ulo si Gajang Rapi. Ulo si Gajang Sisig. Asam kaya matutu. Gajang Berkagabi. Gajang Berkahoras. Yang muna sa ulo. Jason, au, tulubag pera martino doon, tulog pong lang martino doon. Lubag pera siya kan, au si nomor 2, pagjahitan siya punan. Paupat hayong nami suha, naupaton si sana suudot doon, sana ulaw. Ito pa rin tiyak na le, marutong jok-jok peson, si Benulos, ng warawat eh. Tabay pa sa iban, moro. Odo sada lah yo. Urang gudang bali nagani masdok na nasa udang tersam. Apeon sada doro kamu dia kamu akan mamarangki. Jadi lo siapkan atau udah bunga bentuk 1% kalian. Jangan begasan basah. Songok kada katulangmu.
nasi yang lupa suha rapa minakahin nasuri mendukung sesuai pengedonmu semasa nukulau lalu dan bersuha termasuk mau napasahat ke pakatayo ilmat lagi ko para silang lagi ko direncana ya kak udah umur anak juga yang satari saulur kalau so ni manusia ya kak arinango unang gabe iba sa dalawang no pasok so ni yan yang ro una ido para napan sa nagdorlok utuhan naman mereka selalu diharunan so amigo parjolo alasaha kasalo kamu namahaman itu rodo hami kasihan pasu rato atamahan kami padua hombuse pamodian ini hamu kabeberan ya rodo kami bisa dia mulai nanti lalu ingat terlalu bilang perdana guru berjuang rodo hami bisa udah laposok nasi boro dos manusong jadi aku kami pasahat kendaraan alai pencapaian yang berjuru baru natok yang manusia nanti mah di Tuhan nanti mah di debatan Allah memberi kami hingga dulu di satapi rohamu jalan hingga di bagasa sadirion boy terlaksana do hingga kalau sok kami di songkulau-ulamu alana di ulau ni napur dan di berbasua pintu dia biarin lewat memberi kami sadadu hanok kabir nami kenapa ni amang guru nami siakan semua ni amang guru nami simberku semua kami semua tulangmu tunggu nama Tuhan kami alam ini hamu di dalam samsara dan roh angka yang udah menadilkan semua nama hak tujuanmu memberi nami alani matanya akan di tempat teribatan anggiat mak mahite pasu-pasu dia tutong dihamu kesadaun kakak ada nangiut nun ditinggalon akan aboru dan berjuang posrohanan dua hawakah amang guru nami do pinoparna posrohanan amu selalu na pinoparna yara do diburu ikoton morsari neroa ikoton morsari yamina ikoton morsari ruban kakak nandro kami masih long baru junggur na boruliga atau dari stikion jadi holan odol holan itu hamu dinabal rohatul na boron masih amin-aminan masih dukul-dukulan mahamu bisa dihukma tapas tawoto boron na tabarhatul na dua-dua bulan gobiaya dohut inalaw mangulahun ada tuh kamu dihamu akan namar hamarandi akan namar dongat tubuh dohonong nasong nidok isi dua-dua asal tak pulang si bagan bimatung dulu kita hubungan horas samu saduhuk namar hamarandi dok namar boto uhut masih tayo begini jadi pinatikok kujur na ito kumitapian manak tulia hamu saduhuk na kopar ni nagburu mangalaka isi hamu toktong takot persaudian asa sahak natok sodu sahak naibok kolena sahak manok patarot dan boru tuingana persabok inane luhut tidak tong di pasu-pasu Tuhan songoni mahatas yang kami si mamukai tapi yang mau dari genai asa-asa kami dulu so
Iso. Alani beserta tikot tu mau kami selesai. Jadi mau lihat mak sonari pe rumah kami membuat ulus tuhamu jalan kami siang dia matong uluson terhitiat don tua mata dalam nangido tua mata debata sayang dia secara khusus itu sonari majalulus ngahotar monting sinatuamo dalahami hula-hula musim utong gomos dohan martami ang tukuhami asam giat margini hiti ulus sappe na upasahat kami tuho asam martami marbinegi amat debata saya di pasoran kona matari batari huatok tujuluan nyari honi tuhuran netugu asarong dongamu sahasor na dua tanasada si Bando kuduho ito anak kami na nizolomi kurus doh endang bodokku ido sogo mangurus soy bodok kuda jadi kutsoni teto hata naboy macet tekuro iya pasahadot kuna ulus saunari sima torok ni pinopamo saat tok sulu sah ibu kolena nunga saat ya pehok kami ulus tuamu lu tidak satu bagawian saat nak tukar rasa botima Iya, ditutulah. Sarahan rohani dia kaleku. Jadi soal ini dia mulai yang malah udah anak kecil secara cara nangadong usian acara nabi. Jadi laos mangi umahami sian ururan itulang. Jadi di son di bagasan tikion rono kami songon na pasaraton ya kapangurudion manang istilah ni hata songon na mangurubi songon pasipaku naraw sa paton namin tuhamuna ya kalay namin. Jadi manang tupe otik sopola hataon mula sopola pujion andiat mohon songon do ne tua tonggi mohon tusir tugula asim mohon tusira songon do ne tua marohon namin tuhamu akalayku do dia kebargaku ba tibolnya yang di sopo rumah tibuan mah yang di sopo siang dia mah marhite-hite dia kolektor agak jang umur ni enak tahun saya juga jang mah umur ni akan ada kosong jadi rohamu mabai ke karena bilang hululan nagolam lima sama di bawah namian biar ini gulung sabalunan kuinganan dan berfuli jadi bersama kami majok rohamu lain nami anjing majuku cuma negara dibuat yang di rumahnya dia dibuat yang di sofa macam tibo umur ni baru ibu berenami asal matuan saya tibo mana kamu para anak polo jadi semua ni mas semua orang nami kamu akan berenami jadi bekesannya mana semua kalau nami semua ni udah nak pinatu kamu nasi rasmi mahanami nah itu tamu bere karena mobi malu tanami bukannya pauska rohu hami jadi bukannya berhenti dengan rohu hami anai saya tidak madu na hona halo nami ada jadi langsung kah begal ni udah si bahasa nami begal setikion ada pauska dan mobi ubere kuisa kana mana cina berdua anak baru nomor turun yang natin bere nami ya pauska menurut kucing bahasa kami sama kuburu persongkongan balas marohamuna alai morwana wana sakapa
Lae, bapak may halong sa Manila, nanan natin.
ni bagai sentiol. Anjak matutu, sama ni nak punya tua. Ketika puluh nena udah nena kafiat, kuliah saya kabar itu mengalahkan. Saya mesti mana dapat persaudia. Jadi main tebere, main bersatu, sama bunga-bunga di dalam nami. Saya bunga makanan yang lain kalau kuliah mana, jamah bunga, basoni mana orang nami, asal-asal itu kerja. Bunga satu begitu apa nami, anjak matutu, kam pakai dia. Sama ni apa datang pada mana? Sudah tidak pun adik bisa kok balia dan sudah tidak urut mau betul tangan kami bersobat dan tulang kami agar nama kami studio atau dalam batuan. Hula-hula di Pertali-tali anak si nomor 2 ima peparan punami tu Basinaga si Toluopu si Siama
Mulutung songonopen wae dihamu suun nami hataropon nami niat terbarita dong kotorok nami peparen do putta tu kasinaga songi nama torokna asa sampai goari sinaga jumpa imalan torokna dui jadi ope mulutung songonopen torok nami nagudangan wae di tanah perserahan ini nama kami tinggal parpasi nami nang dihamu nape mana dihusot hasuhutot dina baga lihat tami non pas disima aku pasat tami songon haru wipir naboy nahubak kami ade katani da dua-dua nama dokpir pokin na baulu baul pasalongan mulutung songon dia me boras pir na baulu patu pahamen non sai martabata pamadi hamuna akasina dongan amang parpasi nami asa baga lihat tami ba bain kodang liatin aku martusi. keluarga besar ni Napuruon. Jadi dison lae doi botongku rohami sian hutan adau songon patudu holong nami tuhamu lae doi botongku. Jadi sadamar wahamu nalae doi botongku jela berengon nami songna denggado sude perdalan ni pertua ni Napuruon. Sai pas mahamu lae doi botongku tujuluan ni Arion suang songoni do akabere kusude. Songoni maju hataku tapai bapa mak. Jadi disaluhukna peparan ni iboto nami nata padu-padu saunari baik di anak di guru sok-songoni nang daot paop dak tiga sirukat natu mampor di nuanana dak tiga halat nomor 2 saut cenaka ni rohana mulai nutat kamu ngahu boto deha cara muna marhula-hula sok-songoni do nang ito nata padu-padu saunari sangat-sangat sumpah dari damai oleh Tuhan
pangiluan na. Boy mahumoto, natapiaw ng hari ni Saluhun nagkaulong muna. Napelos boy sa mga sikop sa luhut na. Ulaon pe, diyolo di sa selesay do, di ba, di ulaon, at ibebere muna, sumangin ang doon, di ba diyolo, at kang boruna, baru pa sa roy manabeso. Sangat-sangat baik jala ulis sa luhut na. Bolo hatabata na magdok. Bolo mamereng iba di haulion ni alam jelma sejolo do. Alay molo nunga marujuk sa nonon. Dipudi ng manusia. Ada roh amak na dipudi. Lenggat to hamutok sadap. Songon na selamaon. Pangiduan. Lamu dumingga mahamu lam kompak mahamu na marlay na mariboto. Suak-sungunin ang doon na bangan. Ima pangiduat na tutuhatta. Asang giat, buhay sadaha muna, tudon. Adong doon na tuwat mamadok. Sada, inna, songod dayon niya unang mardua, songod dayon ituwa. Wow, roha tuwa. Adong na manis, adong na aso. Jadi unang manias sungunin. Ba, sada mahamu tong tujuluan niya riyon. Jadi ala ni molotong pasadot tamian non. Pataruhon itu anon. Itu inganan persatok inani. Ala kebetulan. So lain nak keningani ay dokon. Usaha orang sa Jakarta. Kami presiden Medan. Nakpola dohot kami. May hutok kamu. Itu perbabero tayo surat ka. Molotong pasadot kami. Anggota niyang namin. Dohot naman dumani hamu. Sinugoti mahami. Mauliate. Pergian di taniang paso-paso nami tuheran nami baik mabah bedang nana partusi satu dulu.
rohnya kay daunaon suri aman nabura pasu-pasu amu siya namat tari bera ipudian ni naboru ng sormo tuwa. Hatanina dua-dua do namadok dan sudah turunina dan sosakot jadi bagia dan sudah ada do uhum nang pesi patu baon na sosadia. Si salasara piandon ulus si tor rabu na boy tar patu bahami sangon hahagi ni dabangon tuhamuna pertali-tali bang tuwisi bahasa tanna lasmar hamuna de. Hatanina dua-dua do namadok sana silapagano gina dua silapapuri tung sana peha bahasa tanna saya sudah mahamuna dapat tanduri. Amang parkosin nami. Dinay pasahato parhidian ya kapasu-pasu kami. May bago daw na ng baktusin.